Jotono lam sogo ani YouTube channel kai tomung norok ani channel no takpan subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sana nga pharitini kaisa ketal notification alainai on notification reja khabo angka Tripura Public Service Commission ni bukhakti reja kho notification nga noro video no paithak jorate nai tongni kam ka saimana ni bagai nga phaide official notification alaina on notification reja mane abong kangkai to Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhakti rizakha advertisement number 13/2023 oro je post tomone abo online na apply khlai manai norok tomung interested tongkhang kangkai to video no paithak jorate nai tongdi o je norok post ni bage apply khlai nai abo exam najak nai Tripura Combined Competitive Examination o jagao reject tongo name of the post tai department tai pay scale tai bisa qualification nang tai o jagao number of post tongo o jagao post je department tomone abong kangkai election inspector abo group C tongnai under the election department ni bukhaktei oro pay scale rijak nai 5700 ni chimi 24000 rijak kha jagao oro qualification kangkai to graduation chimi khlaijak tongkhang kangkai norok apply khlai manai oro total post tangkai 16 ta tongo 16 ta ni bisingo sini ST ni bagai post tongo ro 9 ta post tongo sini ST candidates rok ni bagai kangkai total o jagao 16 ta post tongo oro rijaka age limit kangkai 18 ni simi 40 years ni bisingo tongna nangnai saka tai 5 years relaxation mannai sini ST SC candidates rok ni bagai kangkai o jagao PRTC tongna nangnai mandatory tongna nangnai hini oro sajaka gangka jagao last date gangkai norok apply khlainani abong gangkai 10 tarik November 2023 5:30 PM jora tongnai abon a date ni sai sekang norok apply khlaima nareknai tamung norok qualification milikhai oro naidi choose of center gangkai je exam norok center oro rimano abong gangkai Agartala Ambasa Bilunia Dharmanagar Kailasahar tai Udaipur jakha scheme of examination kangkai sekang prelims exam najaknai aboni yagulo main exam tekisa tongo personality test kaitham process tongnai kaisa prelims exam abo oro syllabus rijak tongo PDF no norok naimannai tai mains exam tai personality test najaknai je interview abong kangkai 20 marks ni najaknai hini oro mention khlaijak tongo abo noro PDF no naimannai official website no tang description no ri ruan norok thangi visit khlai naidi tai others important information bo o PDF o rijak tongo abo norok hamka poriman yagulo norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaima no online apply ma khlainai o jagao online apply khlainani link je official website o khulukjaknai abong kangkai 26 tarik September 2023 ni simi chengnai abo last date tongnai 10 tarik November 2023 5:30 PM ni sekang norok apply khlaima nareknai online apply ma khlainai amo tpsc ni official website o thangai ang direct apply link bodi renai o jagao je apply khlainani je requirement ni fees ingkangkai 250 senior ST candidates rok ni bagai ingkangkai abo 250 marnai norok je furo apply khlaio apuro tai oro terms and condition tongo abo porinai di norok porimani yagulo norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlainai mano ang PDF no description no ri ruan norok thangai taisa kahamkai porimani yagulo norok bujiangui tongkhangkai comment khlai di gangkai official website tangri renai tinin bagam sunong sitong jotono no hambai